Ankubara mukiha bakutuhondera kaire kanu Hakitara TV Julius Chomuhendo ni gama baragange mba muri somwiha waba muri tulantekanira tujalike kiro kinu kya kabiri and of course tuli sazinu tulomukichweka kya kipapati omurubga rwa Hoima tukwenda ku bantu bazabaza munabakaza bali mu kichoka kinu nabasajja bali mu kichoka kinu tukenge ebintu mulingo bikura mu kyanyikiriza mbasimenywe nabakutondera abali mu nsize mbaganiza abali mbasi mu nsize abaharabu Dubai Qatar Saudi Arabia Jordan hona halo kwali and of course nabakutondera kuruga mu America kuruga Bungerezo kuhona hali mu kali Canada kwenda kubatangira nimbagamati mwe bali muno kuba muraka sumikana Hakitara TV no muteka zetu tujalike and of course na mnyama zone za Bunyoro kagadikibale akakumiro kiryandongo Masindi Bulisa na Hoima hanu kwenda kuba nimbaramukya nimbagamati. Thank you so much kusekinga kaine mugamati no leka muwe mutumuhondera leka muwe muturora leka muwe nimurora enteka nzaitu ezikugenda mu maiso nkwenda kuba nimbagamba nimbajukizo ba Kitara Media bakolya videography na photography boko wine mikoro omgwao gwetaga ebisane birungi gwetaga video enungi kikira aba Kitara Media basobora kuba nibakwa services enungi nanya bakwetaga zi birthday photoshoots nazo bazikora aba Kitara Media bayikira namba isimu 07899275 ojja kuba obaina aba Kitara Media tuli kipapati mulingo mbagambire tukwenda ku bantu bazabaza munabayikaza bali mu kichoka kinu tukenge ebintu mulingo byemereye tukenge ebintu omulingo biri oiro hali mbayinda mbayinki aika abasajja bano mbasangire bakulengaho mutima muri nyoro nkiyete enta betting nkiyete eta muri nyoro bakusiba kapapuro mukengamba ya bulikiro arangambire hano ntebihimba omusana gukubita hati bagamba nti leka bagende omukusiba kapapuro barole omuringo bakusobora kuba ni batunga ekyokulya ni batunga nekyokunywa nawe nsonga ejjo leka tunge just obukwenda buno kurugamba bano aba USA Bunyoro Kitara ijuka bano bajja kuba ni celebratinga emyaka 10 ikingura chwatuka abalega and of course leka tungo bukwenda bwabo omukoro guno guliye bire ukwezi bina mpaka bire ukwezi musanju leka tutungo bukwenda tugaruke nabayikazi abali hanu mu kipapati twenyumyanyumya munabotarugawo emyaka ati 10 omukama kabalega akyalo mitima yaitu Abanyoro ekitere kinyakuteraniza Abanyoro omwihangali Amerika kikuleteire kijja kuzoka ihamataka ekyokukuza emyaka 10 eyikingura kabalega chwa owa kabiri kutandika ebiro okwezi bitano mpaka ebiro okwezi musanju okwezi okwomusanju 2024 Hilton Washington DC Emmanuel Karokoville omu Amerika emikoro yona ejjaka kutandika saa 3 za nyikyakara mpaka saa mukago gwekiro obo kutahamu ojja kubona itagisa edora 15 ekyonka bokuba oli mu kitebe kine kya Bunyoro Kitara iyo ojja kubona osasura edora 12 abasigazi kutandikira myaka 13 mpaka myaka 17 bajja kusasura edora 50 ekanda abana kuruga myaka 12 okusiribuka hansi abo babusa okusubira kubungire kibanja ekya www.bunyorokitarausa.org Diaspora celebrating 100 years of Mukama Chwatuka abalega otaferwa abaragawo Baraganga Otembi J Kennedy Otembi J Kennedy likumanisa kiri Otembi J Kennedy nizo ibara lyange yabo zaire bange bakozere libakurukire batakugambira amakuru gali amakuru gayo nzakukugamba iyo tozakubikenga bakuba ndi mururu uri mururu ati Bunyoro maziri mbusomeke Bunyoro mazireo myaka 15 ati hanu kandi hanu kipapati okora mulimo kipapati ndi mu produce sazi no ati mukusubura obire bono tuline store ebisoro bitibire mu store yaitu omuwendo tutaina muwendo ku muwendo bikagwa ekiro ye sente zingati ekiro silingiro kaga rukaga na 5 kwa rukaga teka tembere kurugawo ati nkwendo oga niwe J Kennedy nkwendo ngambe sexy yawo ni oliki niwendi mururu kyonga mukika ndi mukika ya babito niyo sexy yawo ramukya abantu nkabasatu ati obirebo no ndamukyeyo team MK akusembayo ndamukyeyo kyamanywa kazina kya kururura kakunyimina ngakuterera kazina kururura chalo pala
ko aya kataira oya kataira chalo pala baitu ko kamanya bo bakatuziniremo banzo katuziniremo uziniremo Ameridit chalo pala Nyakumale Ameridit chalo pala Kandamu kyohonu omugayi wa Seno akwesunga omupira gwa kiro kinu gujja kuba guta era kyalo tugenda kubwaka tutereke lusi tugiyite ati ohereze kyawo mpereza Seno tensagirugamu ilo tubabana ba Seno bata Seno sempire hoire hege baitakora tuli mutima gwa teta ateta yakikoragera netu nikyo tuko iwa amabara gawo niwo amabara banyita Isiga Junior Fred Kajungo mu Faransa atafa bomu na masasi owemirimo ya Kabumba ninyo oli na mu Faransa mba chairman we kichweka kino mu mirimo ya Kabumba emirimo ya Kabumba emirimo kuruba tete ya emirimo yone egena mu mayisa iro ka sente mu South Kalim but ye emirimo ekanya kandi ate emirimo ya Kabumba yetagamu akantu kana ka sente kakwetaga mu baitu nabo bakutufwa bali kubembere banyigire hati ali no California nka hali Pentagon byana biriyo bikunyirira bine bibina bayitu mwana bikwenda akaja bali mu sente zinga Pentagon na kiriki ebiri no saswa karumu ni muganane mutesana demu no mtemereza omutemera ino mutera amayizi Justin kakashoti oba ekiyebire kyo kisasura irumu egino ogibera mukuruganyike kano sano kurara kandi ati bo ina kurara na demo ina mutemera yeza ina wonke kiyebiri no rara nawe no mufa bakura na ikiriza bamufuna mpora tiba kugenda yo tibakatesa nabo okusage na ino teso wako kumanya utachali wayo mugura mweki okunywa kusano okutemera kabusi no sasura iwakaro yeso guzire nkakabi yes no sasura karumu no mubo banywa nkabikibi igo banywa piscina aliyo kilabo aliyo Siminofu haliyo Taska binu ebikombuke bitibiri okuli Habei baita amaizi garubata ini bagaina amaizi garubata ni galiyo ni yechupe yo 10 ni 10 ndiro angande byana garubata ini gakurukuta amaizi gakurukuta byana bine eliato ligenderaho mali ramuki abantu banka basatu nyonda mukiza baboda nyakia itunda mukiza fiba tukasefulia de mano omuboyinogo chali ogo ni wetu sibani tuwegesa hanogo aba mukirasi yokwego rujungu bana bachali ogo mandevo muraja uyo webyano ogo ne wangu era mu mirimo ya Kabu baiti ati nkwendo ngambire iwe ogambire niwo hamabaraga Isiga Junior Fred Kajungo mu Faransa tafa bomu na masasi Junior ngambira sexy yawo nyino mukazira abana nyina abakazi babiri oyina babiri omba mweta Simo Jeni aina abana babiri ondi bamweta Sara wobusobozi aba madamu kandamu kyono wekitiniso no bonga amabaraga gange ninyo kyamanywa dewo muhamba kyamanywa oli muhamba koza abamba muziraki ensoga ikurubata bita kurungi muno empako yawo atuoki yanga moto ndo kurungi moto ikurubata bita bitiyo baitu omukazi aliyo n'abaana omumbere nembita kangaini tikikusoboka myaka 15 tuli hamu mubana bainga bana mukaga nibo baitu ngambo kyayo yongerayo nkyabanza kwemereza mambo kuzara tukanya tugamba tuzale Kabumba agamba tuzale baitaina akakutuhereza niki ekisipo emihogo abana baralime mihogo ni bali tekwangwa kuwera baitu kandi emirimo yo nitugikora yaragire ati bwa boda ndo bukurubata twakonkora nokora boda kuruganka hanu genda nkakiesiga mtawuni mukwatwali zinga korugano genda mtawuni tugenda imutwaro kiesiga tubatukuyambire 15 niko baitu mutwaro tigwingi gwaha atubo kubano gena mtawuni kuruga hano teka mu 15 amafuta kugenda nukiyo kandi kuno bokubano gamba genda nkabuserukao nakanana kasanyi tugyali kimanisa distance yo kurugano genda buserukano kuruga genda mtawuni yakunu ndai yani ndaira ngambira yuganiwa yesiga amabara gange ninyo kyamanywa de ngambira sexy yawo oliki nyowe ndi munyoro abana nyinabo mukazi nyinabo nabanywa nabagayi bange baro ndamukiyawo nayo ndamukizo wabo oli wange omuka katusime Judisa aboli naramukiyawo Isaac wange demani okuba abamushekera wangu ugo baitu baitu omukazi mutere empeta ngenda gikora baitu atali bwire buno atinka dinyo kusondandike kusondera iwe bayiyo baza bantu bona tubasonde musaya kasente bwire buno baati baina kantu
bali kubi bainamu baha boire sente biro binu zisana nkasiri mu buli omagamba tayi okwijja gamba bakusondero inakuboinaho akiro bukaide bwa nkabusatu okutandikira mwentandiko baita to inamu ebiri era akora ya teko ebiri teko inakubanza akusembai ndamukizeonya kaisikie senkatinyo wabula atunda amafuta alinkaho arweruguru wao opposite na Pentagon na Pentagon ona joire izekuru izekuru what is it bimanyisa kibino bino ngoizo kujwara izekuru ngoizo kujwara yes. Amabara gawo Kasefulia Mana Street Kasefulia Mana Street Kasefulia yes Mana Street kamina amabara gazibuzi yes bikuru batabiti korongi muno kora mulimo kikipapati nyombeka opatana oba pota mpatana hati kupatana enjunke nunga ya kamasho emiryango nkebiri okusaba muntu kumukoti nga sente nkazinga miryango ebiri biya hansi akanyuma na irembo nze milioni za 3 byonna bihoyire milioni za 3 na plus tayari mo white room azitano mu plus ati iwe toiba sementi no bagamba mutekame musenyi mwingi ni munanka sementi yabandi yes na posing niko kurura na majuga kugwa muno ya nyote nyiba sementi toiba sementi oli mwesigwa kurungu webale muno mukazi arate nyote ngira mukazi ndamu ndisingo abwaki amusingo okutoza yes ati banzo tunulira mu kamero otugambira amabara gawo no mukazi ekikakyo mukazi wokwenda arebe kaze bikurura kaire kano nkonda mudinka man how are you nyonta asingo yes ati nimba kutoza toza yes akazindaro nkakuhaire toza enta tozo mukazi wokwenda ekikakyo mukazi akusana ata rangi tribe byo na mahanga kusana ata no nkonda mudinka aina amani agakunegeda gati baita abadinka tebaba na amani abwaki bali yo muserebende nyoka barora kandi akakala chocolate yes that one abadinka baba black mister nkwata kwenda yoko baitu sex yawo likiwe ngambiri sex what is sex yawo sex sex yokutemesa bya timbi ende byonganya nyine ndakusera buswerambi yes niyo sex yawo yes ramukya abakusenda kabasatu nabukya kabasatu Freebird Kyamanywa DJ Aizo linka that one this man that one is yes. DJ Aizo yes owekitinis ogamba ota zino nizo bagabira abasirimu zino za tekanindura mini education oli musomesa mama ngino musomesa ati mama wakakuhojwalemu aroho the global fund my life my responsibility I avoid risky behaviors yego mabaraga ngini yesingo makolinies ati mama wawe asomesa isomero Bukerenge primary school ni yeri hano yego yes ati nayo okusoma okamara fees zabura ziwaturuka amabara gawo gameniwo niyo isingo makolinies oli singoma katali nkawo banyangoma kataina alagenzere ati ngambira sex yawe oli kiyo sex yawe kwenda kuswera niyo sex yawe banzo donataro tunemo kamera tugambire sex yawe sex yange kwenda kuswera ndamukiyawo nkabasatu ndamukizo banyoni bange ka driver Gerard driver Brian bona batuzira mirimo yabo naye oli driver nanyo ndi driver ovuga motoka mvuga tipa ati musomba nka matafali n'omusenyi yego akusemba iki amanya boda bodogo ni wakira kunduba samirimo yango ogo na boys ogo baito musasura kurungi muno tomunyaga awa kala kazina kyaka kunyumira nkakuterera akazina kanyumira aka last chance asidi kivoko mchaba korunyoro ndiko nkuterera akazina akorunyoro bakitara football club bako akakitara football club yo mugihagira wekisinisa kankubongeho ogambiro otajja tunyumya mbana akazano hano musibire muta wekitinisa kakuru musibire ota niwo kubatwaza
aha iwoli wa yero kaba kutoire muno kyali munjo kana atizibwa chance kuli gamba ngo kaniko kakubatwaza twazao ne kipapati nituvumalirano bwire bwaitu kaito kukora mukora kutukora twakwinuka milimo yaitu ntuikalira hano arahangambira hano mutuziro nati tuba tutuzire tukainuka milimo yaitu yo Misiri tutura kuserura yakase tutura hano banzo ngamba baraka ati Carolensi birungu ati bobota kozera hano banokoranka mbane milimo yo kuombeka opota kuombeka ndifundi olifundi nokupata nina bakamu bange na nyowa bakompata bakukozesa ramukya abantu bakawasa kuramukyawo byarohanga David Mayirirwe nanyine nkuru nyowe atoi na mukazi kotamura nawo kusamura mukiya kemigisarita arosibe kurunga owe kitini so mukuru osibirota kurungesebo amabaraga banyeta Kyaligonza Joseph cameraman ijja kuno Stroke Alex ijja kuno cameraman kuno amabaraga banyeta Kyaligonza Alex Singoma Kyaligonza Singoma Stroke Alex yes ate nanka katali yali Hoima town ali Hoima kuno yes kati papa tokora mura nyowenta manager Bombardier nera Bombardier lodge erinka eri Hoima kipapati muno ebyana mubini ebyana biro bijujuru biro bino mukwendaga kutuletera obwanchera nyatire kuno nyabanga batabanse eri Kigera ko omanyire ko hala mafuta bagasima aliye kisare kibeta wambabya bakakikora muki dam baito mugenzi wangu boyika Bombardier okwekonera bwekonera abana ne batwara nseri Kigera banzo tunule mu kamera hali oyeta abantu basoborole bimwine byakabi Bombardier lodge hati abatakimanyire ha Bombardier kimanyise kite kikwerwanira runde kikwefu wao tikikwetagiso igenda kondomu zake kaisoboka genzere nseri Kigera genda nserinka Kigera ochukiemo roleski ekifwa nseri Kigera ati yeta abantu bagaye bagiye babasajje bagambire byana tikikwetagisa kubeta abana bakipapati bakimanyire nge kitahaho nikiyekyo nebitabo nibiyebyo biri babyetabe mazongoto kite kinyirire kitu kia bei sima abantu bakipapati babahagi boda mane bakipapati no sente zabo zihwera bane abe truck buli kitu kyona mubana kuhaize bono kandi bojenye kiba hali ni mukamani wamanyire akusembayo ogwo ni wo wunkubandirizaho nantume Jessica ogwo bwo mugonzebwa na mase ebintu bino byo kuwena lodge tabihirwa kandi niyo business twakomere kandi obokaba na business ebito bifwawo isingoma banzo ngambire sexy yawe first nkugambire nantume Jessica second mase yes akusembayo niwe kabachwezi yes niwo muhiyaka ogwampora wakuli Carlos ibe kurungi kadamu kiona abandi kudu wesi muzei osibirota muzei sibiro amabaragawo okulya mu akamwanyi kanu katika kora kikanu kokuli kanyamba mubiri uleta amani na kamani yabwa mama baragawo niwo Omika Lamek muno kora muri mu kipapati kipapati ano jamu enda nayo ndi ya pembeni kuli ndi mabulima ndi mulimi kuli mulima kimuno kipapati tulima machande tulima binyebwa kasoli nebihimba kalera mukiya abantu bawo nkabasatu ndamukie tika hanga ndamukize nanga brother wange wana dichombe biso ndamukize nanga brother wange chombe nanga masinde oko ngati kwenda ugambe niwa Lamek Omika ngambira sexy yawo liki sexy yawo iwoliki ndi mururu azarwanka kazarwa Buganda oko Kiboga
nuwa kulire wajja bujja kuno kazina kakurura kakunyumira ngakuterera kazina kakurura kakunyumira ngakuterera kazina karuru anyumire nyowe kakweberemu kanda mukyohono muzeyi wekitinisa osibirota oli anu nho kuchapira amabara gawe soko ngambire kamera jeri ya oli Hakitara TV live Hakitara TV okay amabara ganga ninyo pasta byaranga asafu no hano business yawo bikurubata biti pora tebina kizibu ati hano mutunda utunda nkabiki eno duka ruteire cyobo ina mucyono kutunda kiona kipapati yeri gambe rwereta kipapati ina kizibu ati hano edugo maziro bushomeki maziro nko mwaka nubo wakajjawo kama maziro kasomeka rayi ngwendo ngambire sex yawe woliki sex yandi musaiji ramuki abanywani bawo kabasata nkora mucyaho abahereza abagenzi banga bampereza na mutawuni nabataka ba kipapati bona uri muhereza mukanisa Aparum Christian Ministries gerinka Eroho yima Rusaka hano Rusaka ati ngimanso urugarundo kuno gano saba Rusaka kazina kakunyumira kedini ngakuterera akazina kanyumira kedini ngira kunyumirwa kazina akawuriso n'ubugembe katonda wabana kwakora karo sibe kurunkanda mukana kihiri kanyi kaleho hano ekyamusana tikikahire mukitekaniza amabara gawe Nyamahunge Veronica ego hati bino byokusamo obuhunga obukwenda kutunda byokusyama akahunga ko kutunda hano hati bino byerimira ego baitukani bisase ngaro biguma abana bali kurunge kandi munyoro ali kurunge atuzire abamulimi munyoro bamutabata Aloizio mugomoka mumazire busumiki muri hamwe myaka 30 kaire ego mazaro bana nkabainga bana batano kamukazara kumpora first born ali myaka inga alo myaka 30 kaire baitera bonds inye mukazara batito mali tukenda abatura sobora kurolera ati no hano muikaire myaka yona hano bamukairo bijja hano aro business kyo kama kagalo mukyaro mundo koko ati gamukiyaho family yawe omusajja wawe bagambe ubarambo benda muno kutwara omugisa gunu okuramukyaho mwami wange Aloizio mugomoka nindamukiyaho na mami wange yene kinyakatwanya kuli karonga aho mami wakyali mami wange ali omwezi atake inali myaka nkinga alo myaka 8 baita akyali akyali akusemba yo nindamukiya ticha Silvia anyakulya St Peters aho konkanda uli no mukiya bana bawo niwogo ticha Silvia akusomesa nka St Peters aho primary bizina bino bihura nkuterera ekizina kikunyumira ekizina ekinyumira bira byanye bya harodi yebi lero ngambe kira kedini kakagamba ruhanga wobusobozi nkonkera kwene kale kokole bino kutunda biki bino bino byabasajja kati kino kezinga chakanana kono kisera muno mutembei amabara gawe mutembei toina mabara uli live Hakitara TV amabara gange hati banzo ngambira orugira nka kujja kutembea kuno hono orugira nka kujja kutembea nirugire hoyima noho rugira muhoyima no ikara kanu baketa banka ati kanu kezinga kemitware ibi baitungambira amabara gawe niwo amabara gawe
kalira mukiya banywani bonka basatu mulingo mukoro toina bokuramuki toina bokuramuki oba orunyoro tokurukenga kurungi mutembei you don't know musubuzi si mutembei oli musubuzi obuhoho bwezinga buno kalinga kusinga kupoya kurungi buli halibo okozotya muzee wamu baso tambule nchali mama muguru so sibirota yoti nyine cyo kubaza kaina cyo kubaza oli live Akitara TV kale customer kugenzero madam osibirota Forongi amabaragawo Kaisiki Sifa Kaisiki Silvia Nyakaisiki Sifa Nyakaisiki Shifa bashifa babarobara babasiramu ha tibali basiramu bongo oli wedini nande murokole onu muhara wawe oba mutabanga muhara wange no kubanza wakabiri ogo wakasatu ono wakasatu kale bikurubata bitu kurubata otyompara atano mutunda amakara na bike bindi byo kutunda nebindi mbibyo ameza obuhunga ebinyobwa nebipoli ramuki abantu bonka basatu ndamukizoho mama wange akusangibwa buseruka no bakuzara buseruka ndi wabuseruka nindamukya na basista bange na ba brother bange kurugarunga Kigorobya nindamukyaho akusembayo nindamukyaho munywani wange omweta Kabagambe kandi tata wabana muramukize bakumweta Peter Guzarwa ngugwa ni wonda kubairo omwebi wa by shifa banzo ngambiri iwe sexy ya oliki sexy ya oliki ndiki kabila yange sexy yao ntanya karuru onu nuwe tata wabana nawe leka tumuramukiyo tata wabana osibirota okuruga nko kusibiru kunaka kusara okuruga kusara kuruga nkunaba mbijasi binanka bi kuruga musi binanka makara amusi totolima ndima waitikya yati ndimira ha olimiranka murugonjo mama baraga Guzarwa Peter webale kulinda omukazi ogo nanyira mulinzire mumazire busumi myaka 3 baitu hati buragenda maiso otamwongera abandi ego ndamukiona enka basata abantu bawo ndamukiza abantu bona akipapata na barokole bakiboira muri Nsabira hamwe nabantu kiboire gerinka balo usabira eraho haya kilomita 2 temba nukunu munda ogenda ukatoita aburokoro mazembu sumi yaka 20 miaka 20 ikaire maroli murokole ati nkwenda kutera kazina kedina akakunyumira kazina kona kora kanterera kona kaigimi iwe sexy ya uli ndi musaiji kalo sibe kurungi ego akajura nka kujja kutandika no kukingia amabaragawo kasanga kyakim bikurubata bita bikurubata bitiyo obo mundu kipapa tokura muri moki nesere bya maguzi mbibyo nkyatinire njura bino ota mobile ntura everyday buli kilo no take street to ekimansa iwe uwe harana rent orundi bakuhoza na rugudu bampoza abasite bo bakuhoza abakuru bekichweka bachairman boha ati no sasura buli mwezi ba buli kilo ati orugira nka kuleta ebyo bya maguzi ndogira muhoyi masite mutawuni ramukiya abantu bawo nka basatu ndamukizo omnyanya nyowe Hadija Kibati yaramukiao mwene waitu Karimu Kibotiki Kinubi yaramukiao na sister wange Janet Kinubi na mabaraga utogangambire kasanga ki hakimu uli musiramu ati hakimu ngambire iwe sexy ya oliki sexy ya oliki ndi meru karosi be kurungi baitu enjura enu ekusana netonyoku ene saluni keta ina ibara musibire moto Kurubi amabaraga nayi wokwega bwega
kono uswara kubaza kiki amabaraga Gamboli amabaraga kandi kwasire ni woli live Kansimire Juliet koska Juliet kandi erini Kansimire kono oli obuyembo butoinenda kwa baza bazima tinyina ukweka kasakurungi ukasemba dikuterana pake gyunda egyo Sylvie gyunda manya Juliet tinde atikota tairo otuwe azimba nyindaga kuteka kalira mukyao bantu bawunkabanga kweba ingabo kusakura mukyao mukyao atirogera okuramu toina okuramu kalira mukya boyfriend wao tingira toina omuine ndamukize nyina nyo kandi boyfriend olemere banzo ngambire sex yawo liki sex yawo ebe timbi manyire to bimanyire ngo kyali muto okudupa oha kubegesa lina isoki iwo hakwegesa abora alinka abori okwegesa to omwana bwabayizire amara kasumiki no mwegesa mezi mukaga ati basasura nka sente zinga asatu netano mwana nabayigire buli kimu penso wimanya biki abayegere cyonko bwaba atakegere kurungi nayongera ya meza gane na cyanko omwaka ati yo bino kabyegeranga ebishoke byokusireko nkabyegera hoye mu town maze busumiki no bikora myaka nkayikome na musanje ata abulira mukyaho bakastoma babajani bakusagika saloni yawe saloni bayita inaibara bageta Jack Salon nile idiao yego ramukya abantu bawe ndamukya aba customer bange bona abansagika mu business yange mbaramukize muno sente zikuzoka ata abakazi bakusiba isokatu bakusiba cyonka bwire bungu zikyabuza buzirema anta abantu bakuchura sente yego muzeyi onu muzeyi okumweto otosibirota sibiro kurungira bindi amabaraga nge banyeta Kiza Fred chairman wekicyoga kinu ninkoragana na munyanyazi wangu no wasaloni onu munyanyazi wawe munyanyazi wange abayataze kunyegera omusango mwa chairman no kiwaki ekimpunirize muno kurora abantu abakwata amakara amaraka gaitu mutabanize kuyanjura mu ofisi ya chairman live Actara TV ngiki okay mwebale kuija chairman amatugambire bitu ekyaro kikurubata kita ekyaro kyamane muneki kutusasya sente zahamu abantu sente bazichura hona abantu bakuchura sente iro abantu byokulya bayinabyo mu bwingi baitu ekyamane muno ebyokulya bakustoma ba oiro sente na school fees nezikutabaniza abantu no burwaire ati chairman ngambira buzi wikyo obuli bokurura obukusanga mbaikazi bawo abekazi muno muneki nkubasanga meki amani muno ekizibe kibayina kyo kiri kurolera kimu abantu muntaya yabo erincheke muno ebintu bayinabyo muno ba produce ebyo kutunda bayinabyo kyonka abakubisubura ba arobe sangira ali arudoni baganho ata abo babatuzira ate abarudabo baba bahumuliro hombe bayinukire nibagoza kuserura nabo kokoyiya obusumo mukyaro buli buta obusumo kyamani muno mukyaro mwaye muno busaba obusuma bona bantu bali set up bakora kandi bakora kurunga mirimo ya muno abayusa ba boda bakora kurungi bakwegonza bakulya kurungi oyiroho kya ekikuntali banizame kyamani abaisika bakora mu lodge abakurwa mu town ne bajya kandi kujya kukura kuna abantu bakwijja ni babakura ego muno bakugira mu town uko ne bajya kuno kweyiya kandi ne bajya amabaraga hano mabaraga muno ekintu kikuru kyamani kinyina kyo eramukiyaho naye abantu bawo kyamani nimaza kuramukiyaho tata wange Kizali Seni Amoti nindamukiya abakristo abukeringisa bu Paris nindamukiyaho aba reverend fathers bona abatutwara mu Paris mu sub Paris ene muno abakitoba bona mbaramukize kitutwara niye batwara niye tutwara hano nindamukiyaho nabone nganyane zange muno abasagike byenkura kurana chairman kazina kaka kunyumira ngakuterera akazina kanyumira kali
kedini akagamba tuli boruganda hamu na Yesu ako kanyumira muno kankolera tukazinaga mukerezia karosi be kurungi chairman kanda mukiona banumalize ntekaniza mugurisho sibirote amabara gawo toiro hata abantu baina sente konka bakutunda mubara sente bakutunga mal abo mabaro sente bakutunga sente bazifuna bati wano nogura biriti nokora ki omunyo sabuni mafuta nebindi byona nuru abantu batakubijja ati mugurusi kireterezibwe ki ye nkurakurana nyingi ate ano bukubana buduka bukutunda biriti bwingi iwe hali watandikire kano hano kipapati bukaba mbunka bunga obuduka bukaba munka 10 nakao karu nakankarumu mugurusira mukiya abantu bawo nayo family yawe batabana bayijukuru ngamba nabo bayi ati mukuteka radio Ulidai Akitara TV yongoza kuramukiya abantu bona abahano Kerenge na Kipapati kya Mkunjuki na Kiboirya muri muta mwebale kwerinda mwebale kwikara kurungi no businge kandi kubagonizo busingo mukwikara na bongere mu namani nengonzi no gunzangana hati okay no rutegero kuri mate hanyo tinki ina rutegero kuri mu urumia kankenga kinana na mukaga osenjuize niyo nego karosi be kurungi ekandunu mugurusi osibirote wazire kuinamina na mugurusi amabara gawo amabara nga banitabiga Julius abiga Julius onayo oli mwekazi wo mu Kipapati iwe ukora mulimo nyo ndi mulimi olima mukulima biki kulima bicholi nebihimba nebinyobo ndamukiana abantu bawo nindamukiya abana bange nindamukiya mutwana wange mukuru Isingo Julius hamno wakabiri Wandera Patrick akusembayo asaba Julius karosi be kurungi Ninkwanjura aba Harris Dental Clinic hawe ebizibu byona ebya maino okugonza kuiha maino gakakyamu kwenda gaterekereza gakafoka gakinge okwenda gafoke ga white ebyo byonna ebizibu Harris Dental Clinic nibabikoraho amaino gao gakajunda gainamu ekihuru okugonza gasemintinga ijomba Harris Dental Clinic baina na maina ga artificial oina madanga okwenda ya maina ga hiaka ga artificial ijomba Harris Dental Clinic bakumare kizibu kiawe naiwa kugonza kwekaguza ansonga zone zikwataga na hamaino nitukutangira aba Harris Dental Clinic nibasangwa omurubuga rwa Hoima enyuma ya Nsama Hotel ha street ya Market Bypass kumanya bikira hao bayikira namba yesimu 0778 28 ananemo 09 orundi 0705 5 830 Harris Dental Clinic. Your smile is our pride. Alright, mwebale muna baikali ni mutuonda kuruga tukatandikire genteka nzetu nutujalike Akitara TV and kashumika nukwenda kuba nimberekereza nimbagamanti mwebale muna baikali mutekingira kaire ni mugamanti yunoleka mu watching enteka nzetu mugimareyo mwebale mpuno kuteka akasente nuranti nukuroranti enteka nza muagimara tubaire Kipapati nitunyumya muna baikaza mukishoka kino but of course the biggest problem ekusinga obumbani nkolente kanza zino ebisumbi babero binu bagamba sente zibuzire abalimi bakuchura ebeyi ebicholi ekiali hansi muno so nabo ensonga ejo nuko tutyo tubantu enda kenge bintu mulingo byemereire bintu mulingo biri mu kasumikano nuko biri and of course bakuchura sente abasigazi sazino bali muno muzara bali muno kweyiya kururanti batunga ka sente ombintu ebyembaganiza ebinde ntekanza tujalike of course nkwenda kwejukiza haba Akitara Media have videographer na photographer emikoro yawo yono ina wedding ina introduction ina mukoro kigoina gona goina gukotage bisani na video hikira aba Akitara Media bakira
mpulira namba isimu 0784 ojja kuboina aba Kitara Media and of course naba Harris Dental Clinic abo ebizibu byabyo ne bikwatagana hamaino bokubona noenda kwiha maino bokubona noenda kusemintinga maino bokubona noenda maino gawe bagaterekereza gaina mwe bihurua gajunzire noenda bakutekea gala artificial bokubona noenda maino gawe bagahwaiteninge bageze kurungi bagatukuze okusa kubayikira haba Harris Dental Clinic and bali mu rubuga rwa Hwima just enyuma ya Nsama Hotel rugudoro rwa Market Bypass reka nkwe namba yabo yesimu ba Harris Dental Clinic basanga namba yesimu 0788 aba Harris Dental Clinic ojja kuba no ni bakusorovingire ebizibu byabo byone bikwatagana hamaino reka ntekanza and of course reka tukwijja tutaitaina mutekanza zindi Hakitara TV ntekanza tujalika ndukatebo hoire kwenda kubajukiza this very week tugende kusagika Kitara FC ne Samba ejja kuba ne Samba Express kisaiki ya wankurukuku and na draws ezibairihoga eza Uganda Cup Kitara FC ejja kuba ne Samba pajure no enunuka timu kalijono kuruga kuli West Nile Kitara FC ni ejja kuba ne Gisamba ho masinde ejja kuba ne gibongisa mu semi-finals eza Uganda Cup kandi yo buru ejja kuba ne bongisa neki still mu semi-finals eza Uganda Cup so leka tugende tusagika timu zaitu zinu ezo mu Uganda timu zaitu zinu ezo munuka itwe aba Kitara FC leka tuitaitana mutekaze zindi Kitara TV just mwendo wa moti omuliso mwe abamoli nukwamba mpaka etekanze baire mubai ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo what up people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindi roho webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV kwegesa kumanyisa